Oi, ia nei awala e whai ni si tūranga na. Nei, ia, o le fasilingi al vaeng whai lea, man tōleu whaalau lo fo i vaenga nei pi o le national, ma le act, i o polisi le act le pi wa tu mai fo i le vesinga fo i le vao le o Maori. Ona o polisi le act le leo David Seymour. Fo i lea e whaatau e whaape manui al whainga palota, ia. Tai tasina ve se atu le ima tatum tangal venga i mo tangata Pasifika. Io le atina e ngau Maori i o. Pi e tele ana i vaenga i e pi lalo polisi lea whaale fifia i loa ma isi whaipule o le Maori i tono palme. O pati la i tini la ua ma tau mai tau sanga uma o iei nei au whainga venga fo tono malo. E whaingo fie la tō o na whaia tala whaape e fia i si vaenga o New Zealand. Whaape sao le lei. E se umai e tangate se whai tupe le malo. Tupe te lau whai la whonga le avatu. Ai baba i le mata upule mai whamai e le aise Maori Development. E le aise Ministry of Pacific People. E le aise Ministry of Women. E le aise Ministry of Ethnic Communities. Ma le Human Rights Commission. Whawhewhiana, i se mafo whonga whapes tai ono, tai se o Ia, a whanau umatangata le nei whapes o. Ia, a tono isi whapea, o nai sa. Ia, a vai whatinongo ngā luenga tangata nei mal mere tupu New Zealand. Nāla na whaavai ia fo ia whaenga umane. Ina ia fua le ngā luenga whai te tono le tunu nei tangata o lo ngā maua. Talusi o tangata uma le fifi ia uni parota isis. Mai o mena e pawana le tūlanga whai. Ia, a o inga pati nei le peno what. Whaingo fia la tonu whali tala wafo iloa. E li te tei o teimi o e tonu e whaatino ko inga mene e te sian meo tau su ngā parota i o e tonu. Ia nō tō le tō pise mta o kulea. Ia nāla e na misa e lole ma Willie Jackson. Maftau malau e Willie Jackson mai ale si tangate le ma tō i lea o ngā. Ai esu na pito Māori. Nini. E ma tō i lea sa o ngā ngā. Malesi iwa mai dangerous. O tangata le whai asina whaale tōnunga e lea o ngā mona tangata Māori. Se iwa ai o te fie lope e se Māori fi palota i. Pe atonu vo e ani Māori e pipi i le tō i ngā maulea. Ia au te loa tō te le pipi i. Ia na o whai ele misa i lunga o le TV, o le leti o mo le TV. Ma Willie Jackson o e whatu ia Willie Jackson pe talawhenga i antala saunongan whai whamai. Pitau. O tangata o mātou le whai antala. O le misa wha Polinisia le sa wai a Willie Jackson. Ia wa mani hui le fasilingi a ia le tai o le national. Po o lana minsta o tupe le pe a te ua pale malwhenga maloa. Ia pe lau tabli ai i le ave i le tofi minsta. Le sui tai lei ne lai tu o muna wha minsta o tupe. Na, ia o lai e sau fo ia ia pepe a oanga Winston fo ia pia. E le ma whai ona la tō whai se polo misi wha pēnā. E le i whai parota tangata. E le i sau noa le la tunu. Ia wai whaina whai uma ia whiriwhiringa ma tonu ia. Pea uma le whai ngā parota. Wai le lope uma ia e le o mai e whai se malo. Lala mea linta nofo le mita wha pēne te mine. Ai rei peo nei vaenga le wha vivisi e fo ia wha tupu manatu. Ia mamafo fo i tātou le au parota. Pe se me te tau ia toa i ngā whai. Unga le o a mata na sau folosanga. Ia na fufu e lole lau palota. Taltano ia uo, o mena e whai taltano i ainga whai. Uto lole talalai whai lunga, whamai te pune le Ministry of Pacific People. Vai me va pe whai ngofia le whai ngolo palota. Na, sauli leia, o mena e whai. Wa awa pe te au i le whai il tala. Ia te lofo e lal me whai. Ia, e le vaenga le pe wawa ia tu ia i o lea whaapea o se taimi lumanai. Ele to yaini password po upu manu mera fa lilo fo i event tala ma loka ni tato to singa i lungo penga te faila ya o ele lo la pola se si to nga awala ma fai ona fa tino i to nga fa pe pui aile mo so to inga ni fa te konolos sa o le taimini ye mo le two stage verification o le sto a step verification tu sa e alu mo kiwi bank fo fateta inga po le ANC to tele o fol tupe ai loka in pe te alu tono lau te unga tupe lungo pengo fo ta inga e sau le text ya we
na whamaila ia o le numero le te tango tu tonu. E whaamaunia o oe le te alu tonu i. Ma taulia lai lafo mai le numero le. Lai lafo mai le telefonia o e te ona le account a. A whapea lau se stangata la na alu tonu o le bank account i lo le password e alu e tonu. Ai lafo mai le verification. Ele mwhaina whai ia wafo ele o maua ia le numero le mai e whaamaunia o oe le am. Ia pe o le sina whainga le e taimine e pui ai tātou. Wa ana whape alu tangata le tona la toa matala mai i mwhaina alu a vese tupu. Ia alu atu tonu. Ala e sa mai wa ilo verification number na wala tu. Lau number le numero le whaamaunia e oe le. Ele mwhaila na maua langa ele o ye o ye le telefoni le uso mai ele. Ia na tangolo le tulu. Ia mawhai lole na e alu tonu. Ia alisi mela tau wa inela tau me ta o le password manager. O le tau whai tau o malamalama le whaamtalanga e whaonga ilau telefoni. Whamai tasi ale taimi lo e tati alau telefoni na po e lola ia. Lo inga lai po e tu whaamamonga o le telefoni me lau te pole. A whapea lau telefoni le na nsesi tangata. Le taimi le na luto. Lo inga pawa na tangata le lau lutonu lau. Te mga tupea. Ia atonu ini awala e pui e fo. A le tau a fo le fa solo mo le fa mtalanga on mele no ma fo le tulanga le a fa pe va tu ne pe tasi ale fa ngola password le to fa sa password lu manai o ila tanga tele la pule u ma ia me ia le tauna si la fia wai po le ale fa mai e se fe ma sai tia le uta to lo ne le fa ngo no mai amatanga fa mai fa to bank account to fa le internet banking e all po le se fe a le uta to lo ne e ya taimi e sa wo ilunga le fo isa o so fo ia le account le o alu fo ia a fai o le fo ia so inga yo oi company te tele malo le na o so fai fo tangata i mo cyber security i me fa pe ia le la mai le vainga le fa pe mania ai te dite te u to di o se ilunga e de van fa on after all fa on a ia wai ta te o e de ai o ai company fo ia sa so fai le au ulava vale ma sau fiole la fa fiano mai e se fe ma to io le fo ina vai tu nei fo le tala tai o nei ile ai i fa mo mo na ye o so fai la wo ma wo u ma fa mo mo na tangata na ye na le ai ia wa fo ina fa mai ata to e se fe o to te pole mai a pa to ia le o mo tu nei te le fa le to nu la ye ia o fa pe o te me pole ai a fa pe lo polo o a fa ina tu a fa pe a ye ni o tan lo nga mal e le taimi dia ia lo inga la o va tu u mal fa mo mo ia yo e pule ala tangata ia po o tangata ia pe la tu lunga le ngole li dia a va tu u mai po ana fa mtalanga le vai dia te le yo fa le tonu na ye malo ia o le isi vaenga le a msanga pe yo o le tūlanga fo i paketia wa le pe o le vaso fo. Whala ulo le paketi ia. Jaimini le whanga solo lava ona tō lau e minsta o tupe ia. Mana ia le... Te itasio. Sa, a tonu o le awa a mata o na tau wawa i New Zealand e anga i lumba o lo tau mwhaile malo i siana i ana polo keti la fo o ai wo i paketi na ua mai ave soani i tangata i tua i yo mautua i rural areas leta o i ma whatoanga. Mga lulua i nisi whainga fo ilele tau mwhai ina ia wha o Sofia ma wha amalo si au i lato ina ia whaia ia tua i ngā ruenga whainga o whatoanga e le lei mo tatoanga i luma i le sio manga mo sio manga. O le fo ilai e tau mwhai a ia James Shaw le minsta o le tato climate change. Le fo sio manga tato le swing o tau a maila na pidi le na mani malo masa ia fa feta ele tu ngai o le taimi mo le wa watu i se tau ai o pongi o mai e pati te le ye ina e fa faingo fiel me tau e mo ila le wa pipi e tu le tu le national ia lai sa wa malisi vainga fo le tu ia o le fatinonga ia atonu e de o tasi mal fu fanga lo mai taimi ni tu sa la pe ya voi esele le fatinonga la to o le mesidi o le utalia la to o se mete tau le ngalo voi fa tasi a wala vale le sao New Zealand mo lo si o manga e le ngata o tato ya al panita ya to no vainga uma e tato wa vai fo i tato tena tato tal no
e pe tata no ia o le sao o e ma o le mai wila vidi vai o le mai train a o fe tau ile le masanga ia va ai le tau le pensini le o nei tolu ta las fu lima se nei stasio pamui o kilani pe ia wa tau on vai na mo fale verso se fe ai pensini se fe male fale anga ngol sio ma ia le o fa no longa tua matana e tano mai fa ngal mo fale o le ata vai ai o le tonu ana pe tatu tano ai fu a me sia ia ngal mo fa sala la a mata na fa tu langa le ia tatu me fa sala la o msini ia matata no le fa ngal wenga pe na fatia le fale po ise potu e mfa ina fa mai wai e se foi le vatu fa ngal wenga mo le fale pe na ye nei tatu le taimi le na lockdown ai au si ai mo to ai de fi ma to le piso ta mo tana to fa ngal wenga ina tele o stress ai si a o si ai ngo la tau mata TV ai mai o pisa le fa ngal wenga ina misa ya la ia o le ngal wenga e le fa ngo fi le ngal wenga mo le fale o fale na fa ina ro foi tanga ma fa ya me ma sani o ai ai avatu lo mal officer fa tu to no vanu tu la leso ai a pe to lo so yela ngal mal fale yana le misa le ai ngal me na te ya le o misa on ngal wenga company le la avatu o si va nga na le tau va ai fo ia po la a wala fa tino a tonu e mo e kalisi le ho a tonu fa no company vo ile fa nga lunga fa mai e la fa tu la ma to ai pe mo tu stupid fa nga ma to ai o le no tanga te la to ai nga la nga le misa ai nga vele tu alo o le ya la no na ta no fo mo ta to por kala me mo ni tin a mo fa fo nga le tino ya ase o le tato a misa tato a fai loto vato pere fa tai tele auto mo tai tapsai no tato malwenga sta tasi por kalame fo ye tato por kalame la so ni mo ni la to no fo fale ma lo mo fo inga ngase ia alo fo le to so soania to a mo termine e man ti mo la no tan no na va ya so termine fa so fa so fua Malu, malu, na me
mua lo foi on whaatalofa ma whaafeiro e atu I le malu ala whaafonga. Ai moise o paanga ale nei vaenga o le tautua ma le o nanga le si ufonga o le lau mua. E tārusia o lo o manuia lau tāpua inga I le tonu o Wellington nei. Ia ai moise foi o isi ai uma o lo o atu ia I le malosi o le tātou wala leo le nei. O le tasi o ono te tasi wha mō. Ma tau te le wha ngalo ina foi lo tau maru uma o lo o sisila ma mai mo mai. I le nei wha asara launga I lungo o wala wasota inga te le vavave. I le tātou I tūlau I lungo o le Meta po le Facebook. Ia ai whapena fo I le YouTube a toai ma le tātou app. Wha malo lava le langi ma ma le soi fua lau le lei. O lo o manuia lava mātou I le nei tūlangi o lo o mātou o iai. E pei ona sila fia. O lo o tu sao atu le tātou whaasara launga nei mai I le ofisa tu tonu o le si ufonga le lau mua. I nei I le ai o pori rua. Ia mai fifo I whaailo atu I le tāpua inga le tātou tunu o le sunga ia tasi tui tolo waa. Ia le o whaatasi mai e langolango ma fisoani mai I le tu ina atu le tātou polka lame le nei o le lalolangi o aso nei e pei o na masani ai I asforeile o mai aso le tasi. O le melea ia e fifo I toi whaatalo whatu I lau sunga tasi ma lo lava le soi fua manuia. Tā lauwha. Ia, le ngā whaalalo e whaatalo whatuai ma le ngā maulalo I lau whiongala wano te fo I wa mo fo I mafutanga le yaso ia wa fo I tātou poklame le neiva yaso. Aftai. Ia wha malo lava le taua tai. O le nei whaapoponga o le tātou polkalame I le so e pei ona sa whaai loa atu I le vai aso taluai. O le a tātou talatala no ai I le whaalapot putonga fo I le nei o mā lo au whaatasi po o le United Nations. Lea o lo o iairana ofisa tūru tonu I le ai o New York I le talawhātai mātūsa sae o le United States o Amerika. O le a le winga o le whaalapo tonga. Ai se a na whaawai nai. Ai o le a so nao ngā mō tunuu o lo a vea maona sui awai. Ia a whai o le a ia se teimi e tu toe. Ia ona o te atu ila leo nisi o mea tupu isi ta whae fia o le kelope ma le lalolangi o tātou o soi fuai. Ia ai usi mai pēa le whaafonga. Ua avea ia le taua I le vao Lucia mo Ukraine ma fuaanga o le tau soo I le tātou polkalame le nei o le whaalapo tonga a mā lo au whaatasi. Taruai ona o le anganga atoa ma le mafuanga au tū na whaavai na ai le nei mafutanga tele o mā lo mā tunuu e tele o le lololangi. Ina ia tau fia ai ma fo ia le tutupu mai o ni taua mani fe vai inga. Ona o tūlanga mātu ia ma le matautia sa mori mawina I le whaitau 4 miliona o tangata na mali liu I taua te tele lua le laulangi. Ai le ngata I le nā e tele so I fua na maumawai nei taua ai sa matuai longa fo I ona whaata funai nai I a mea tō tino a tō mea o ngai tele a maise ao whale o tangata o ati nae o pisinisi ma company e langolango inai ia le tamao ainga mo le soi fuanga ma sani o tangata o tunu au tū ia sa whetawai ma wātau I ia ona pō. O le matautia o mawhatianga ma le mauwhawhita auli sa hawha ina aile laulangi ona o ia taua
sa avea ma le sona o ngā tele mō tai o le laulangi i ia o no pō. E to tele na matua si ilima e le to e fia tau. Pei o le malo i Apani, o stasi o tunu usai longa i le malosi o lana fita ma lana military i ia vai taimi. Sa ilonga o no mafuli tai o malo, ina ia sanga iane e whaia ni fuafuanga mani tau mo whainga uma, e mauti noa ai le toa file mu, ma le saonga le mu o le laulangi a ngā i luma. Ai maise ai, ina ua mōli mawina le tūlanga ma tau tia tele o mea tau wha aniu kilia i pō mue lua a Amerika i ana whaapapā e Hiroshima whaapea ma Nagasaki i Apani e pei ona sila fia. O leo laila o le tau o tele lona lua le laulangi i le tau sanga e awhi iwa se lau whalima. Sa whaapena i loa na whaavae ma whaatuina aloa ia le whaalapo tu putonga le nei wha le vāo mā lo, ua whaingoa ina o mā lo au whaatasi. E suitu langa atu i le whaalapo tonga sa iai mua, le asa ta ua ma whaingoa ina o le liki o mā lo le laulangi, ia pe o le whaapeltania o le League of Nations. O sina tala pupu e winga i le League of Nations, o le whaalapo tonga le nei o liki o mālore laulangi, le League of Nations, sa whawaina ia Januari o le awhi iwa se lau lua se fulu, i le teimi o se whonu tanga sa whaia i le ai o pale i whalani, a tai o mālo o le laulangi. Le ana tau nuai i le ola o le tau o tele mua a le laulangi e pei ona iai ia vai tau. O le nganga ma le wha moe na mafuai fo i le wha avaina o le liki le nei o mālo le laulangi. Ina ia taula mua i le tausinga o le file mu. O le wha avae o lea wha alapo tonga, sa au fia i le puia lea o le toi alia li mai o ni taua. Ma ia ngā lulue wha atasi foi ia sui a wai o le wha alapo tonga, i le pui ngā o le saonga le mu. Ma ia tau mawhai e whaititia le ngau sia o mea tau mā upenga, ma le fo ia o ni fe ese a inga wha le vāo mā lo. Ia ma le tele lo fo i o isi vāenga tāua e au fi aile a ia te tau o te ngata, a e whapea tūlanga tau i le soifua mā lo loina. Mai o le whaavaele o le League of Nations, sa muli ane a vea ma vāenga mua, part 1, o le whengainga fo i le nei e whaingoina i le ngana Peritania o le Treaty of Versailles. E māsani te le aima si le fia le lei e la ausu sue o le tala wha solopito o le laulangi. O le taua o le ngā ruenga ma le matawha ioi, sa whenga iai ma le whaalapo tonga le nei o le League of Nations, ai moise a o lona sao i le whaatulanga ina o le nei whaalapo tonga, na mafua ai o na whae i le Palestine sa iai o le United States o Amerika i le nāwai taimi, o le li iswafa ia Woodrow Wilson, ia le whailonga tau o loa o le no pele mō tau mwhainga o le file mu, le Nobel Peace Prize. O le tele la o vaenga o le whaavae o le League of Nations, na muli ane whaamatu umatu, ia matau aveina e malo au whaatasi e pei ona iai le teimi le nei. Ina ua tāpunia ma leto e whaaua wina le whaalapo tonga le nei o le League of Nations i le aso lua se fulu a perila i le tausanga e awhi iwa se lau whaono. O lona winga e tusa ma le lua se fulu ma le ono tausanga sa whape nao na tūla i mai ai mahalo ia le whaalapo tonga mua le nei e mahalo le laulangi o le League of Nations. Ai o le toi foi mai la o le tātou tala i le tātou mta opu le nei vai aso o mahalo au whaatasi. O le winga moni al whaalapo tonga o mahalo au whaatasi, o se whaalapo tonga le laulangi e ati nai, ma una ia i ngā luenga ma tau mwhainga mō le file mu, ma le nofo le lei o tangata ma malo.
Ai mai se o le tū tau i le pui puinga o le saonga le mū, a toa ma le ngā rua whaatasi, whe langolango mai o atunu uma e a vea mo sui a wai al whaalapo tonga, e tu sai o a ia inga ma mana onga o le whaavae, lea sa ioeina ma mali lia iai tai o ma loe 5 tasi o le langi, na o lātu sa inia lea whaavae i se fontanga i le ai o San Francisco i Amerika, i le tausanga e awhe iwa se lau wha 5. Ia e pei o le whaaliliunga le nā, o le whaapunga whaapele tānia e tusa o le winga monia o le whaalapo tonga o le United Nations. O le whaavai tusia po o le charter o le whaalapo tonga le nei, o loo te tala e mamawaila wanoa o so o se atu nuu lava e nau i le toa file mū, ma ia talia ia tiu te whai, a to ai ma mata whaioi, e pei ona ia i le whaavae. Ona a vea ma sui a wai le whaalapo tonga, ma ua talitonuina le whaalapo tonga le ma whai e sea ma lo, po o sea atu nuu, ona ia whaatino ma tau ave tiu te whai, ma mata whaioi whaasui a wai a to toa. O le whainga e maasani ai, o malo ma tunu umalawa e ta lia alo ia le urufale i te tonu o malo au whaatasi, e awala le i se whaai unga mai le fono a wao, e po o le fono tele, e le General Assembly a le whaalapo tonga, i lunga o le whautuanga mai le komiti o le puipuinga, lea e ta ua o le Security Council. Ia ai atono o se fisili o no tūlai mai, pe whapewhea lao na alo ia e malo au whaatasi se atu nuu, po o se malo fau fo i o le laulangi. O le tūlanga uinga i le amana ia ina, ia pe o le aloa ia o se atu nuu, po o se malo fau. O se tūlanga lea e nā o isi malo ma isi atu nuu, e ma whai o na lātou whaia pe whaatino. Ai o rona winga mōni lava o lea mea, ua nofo sauni nā atu nuu, e a mata aloa ia i alo lātou wāwhe aloa loa i wha ale mā lo, ma lea atu nuu po o lea mā lo fau. O le whalapop tonga lao mā lo o whaatasi, e le o se mā lo, pe o se atu nuu tū maoti. Mai o lona winga, e le aiso na mā losi, ia po o se pule whaale tū la fono o iai le whalapop tonga mā lo o whaatasi, e nā te alo i aise atu nuu po o se mālo. O mālo au whaatasi lewa ia, o le whaalapo tonga atu nuu tū maoti, mai ma whaio na ia talia, ma whaofi atu i ai le tonu se atu nuu fau, e fia a vea ma sui a wai o le whaalapo tonga, ma ia talia ina foi i tūlanga aloa ia, e a tusi tō whinga o sui tau a loa o se mālo fau, e a vea masui a wai o le whaalapo tonga le nei o mālo au whaatasi. O le whaingai mā sani ai pe a whai e tālo sanga se atu nuu ma se mālo e fia a vea masui a wai o le whaalapo tonga a mālo au whaatasi e muamua o na tau a watu ia le tālo sanga aloa ia a lea atu nuu ia po lea fo i mālo i le whailau tūsi ao o mālo au whaatasi. E whaatasi ei la ma se tūsi aloa ia e whaailoa atu ai. Le talia ato atoa e lea mālo o tiu te whai, ma mata whaioi e pei o na aia ia i lalo o le whaavae o le whaalapoto tonga. O lona lua, o le laksanga e so ai, o le iloina lea o le talo sanga e le komiti o le puipuinga po le Security Council. O so o se whautuanga lava la e na ia talia, ma whaaofi i le tonu se atu nuu e a vea masui a wai al whaalapo tonga. E te tau o na langolangoina e sui e to iwa, mai la whainga e to o se 15
o sui a wai o le komiti o le pui puinga. Pe a whaila lea e le te i ai se tasi o sui tu mau o le komiti. Ia sa ta ua fo i nisi teimi ua mawail tātou Paul Kalamele nei. E 5 lava i a sui tu mau o le komiti leo pui puinga le Security Council a malo o whatasi. Ia ma o sui tu mau lai pe o na silo fia, ma whailoa te fo i le nā teimi. E au fia ai le malo saina. O lona lua o le malo falani. Tolu o le malo o Lucia. Lona wha o le malo Peletania. Ma lona 5 o le United States o Amerika. Ia pei o sui tu mau nei e le suia o le komiti le nei o le pui puinga. Ia ai iwa isi sui filifilia ma i le taimi i to tonu o le komiti le nei ia mai o stasia le nei o komiti au pito ma losi o le whaalapo tonga ai mai se lava le tūlanga e au fiai le pui puinga ma le saonga le mu o le vā o ma lo. A whaila o le whautuanga a le komiti o le pui puinga e ta lia se tāl sanga ua tu inatu mo le avea o se atu nuu masui a waio le United Nations o na whapeleo na tu inatu o le lato whautuanga i le fono tele i po o le fono le a wao le General Assembly le whaalapo tonga e ilo ma sanga tala noa inai. Ia ma o inala e mana o mia le langolango ina o lea whautuanga e le au whainga e lua vai tolu o sui a waio malo o whaatasi i le taimi e pā lota ai ina ia talia ma wha maonia le ulu whale atu alo ia o se atu nuu ma se ma lofau sa talu sanga e avea ma sui a wai ato o toa o le whaala potu putonga. O le taimi lava la ma le aso e pāsi ai ia le unga whono whapea a le General Assembly whaawhi aisa sui fau i le tonu o le whaalapo tonga. O le taimi fo i le nā ma le aso e whaama maruai alo ia lona avea ma sui a wai ato o toa o le whaalapo tonga le nei o malo au tasi. E tasi ia le vai taimi o le tausanga e whaatulanga ai a vanoa mo taitai ma whaaurulunga o malo uma o le langi o loo avea ma sui a wai ato o toa o malo au whaatasi. E malanga atu ai mo le whaia wa lato saunoanga au tu i luma o le taua o fianga o le fono tele po o le General Assembly a malo au whaatasi i New York. E masani o na whaanga solo ia taua o fianga wha ale tausanga a le fono tele i le amatatu le masina o se tema. E mai o se vai taimi tā ua tele lea ma se vai taimi pisi i le tonu o malo o whaatasi i le to tele o ta ai ma whaaururunga o malo i Pālemia ai whapea o Pelestene ma la to usu ngā whono e whapea na whaatumuri ai le ai o New York ma le vaenga o iai malo o whaatasi e mo le whaasolonga o la to saunoanga i le tonu o le whono lea a le whaala potu putonga. O teimi umalava e tau au fiai le whono tele malo o whaatasi e whapena o na ilo i nai i a tusi whaamaoni o tofinga o sui alo ia o malo mātunu te tasi o le a awai i lea tau au fianga. Ia ai usi mai pea le whaafonga.
whaawawina la o le tātou tala, o le awhaisina whamtalanga e tusa i le au whai o sui a wai a toa o le whaalapo tonga le nei o mālo au whaatasi. O le taimi nei, e se lau iwa se fulu tolu, tasi iwa tolu, le au whainga o mālo, mā tunuu ese o le laulangi, o lo a vea ma sui a wai a toa o mālo au whaatasi. O ia sui a wai uma, o atunuu ma mālo tu ma oti. Ia mai e tutusa ia o lato wai a te tau whaasui i tu tonu o le whono tele po o le General Assembly i taimi o ana tau o fianga. E le mawhaio na avea masui a wai o le whaalapo tonga le nei ia seisi whaalapo tuputonga e le o se atunuu tu ma oti. Pei tai e iaila wanoa o lo maua e nisi whaalapo tonga e avea ai masui whaalongolongo. Ia po o le bainga hoi nei ta ua o le observer status i do tonu o le tau o fianga po o le whonoa malo au whaatasi. E le ngata la i sui ato o toa o le whaalapo tonga, ai e mawhai e malo o whaatasi o na wala au lia. Ia isi atu nuu e le o avea o ni sui a wai ato o toa, ai e mawhai o na avea la tau ma sui whaalongolongo, i taimi ia e whaanga solo ai ia tau o fianga le whono tele le whaalapo tonga. E mawhai o na a wai i la tau, mawhai ni a la tau saunoanga, ai e le mawhai o na pālota, ini mata upu e pālota ina e le whono tele le nei po o le General Assembly. E mai la whainga le nei e se lau iwa se fulu tolu o mālo mātunuu o lo o iai le tonu o le li o le nei o mālo o whaatasi. E se fulu ma le whā ia le whai o mālo mātunuu mai i lo tātou i tū langi o le Pasifika o loo awai e au fiai ia New Zealand ma au se talia. Ai e se fulu ma le lua lava la whainga o tu motu o le Pasifika o loo ua iai le tonu o avea masui a wai a toa o malo au whaatasi. O tu motu la le Pasifika o loo iai e au fiai ia fiti o le atu o fiti na avea masui a wai al whaalapo tonga le nei i le masina o ke topa o le tausanga e awhi iwa se lau fitu se fulu. Pei on sila fia o le masina ho i leo i ulai a whi se lau fitu se fulu na tu ma oti ai le malo fiti la tau. O leisi atu motu o loo avea masui a wai o le atu Kiripati po o Kiribati na avea masui a wai a se tema o le awhi iwa se lau iwa. So o atu iai ia le atu Marisala, Marshall Islands, na avea la tau ia ma sui a wai o malo o whaatasi ia se tema o le awhi iwa se lau iwa tasi. O atu motu o Micronesia, le Federated States of Micronesia, na avea foi ma sui a wai o malo o whaatasi le masina leo se tema tasi iwa tasi. O le motu o Nauru fale i tonu o malo o whaatasi ia se tema o le awhi iwa se lau iwa. Ai o atu motu o Palau na avea masui a wai o le United Nations ia te sema awhi iwa se lau iwa wha. O le tasi o malo tele o le Pasifika o Papua New Guinea na avea la tau masui a wai o malo o whaatasi ia o ke topa o le awhi iwa se lau fitu lima. O le atu Solomona, na ulufale i malo au whaatasi, a vea masui a wai a toa ia se tema o le tasi iwa fitu walu. O le malo Tonga, na a vea masui a wai ia se tema o le awhi iwa se lau iwa. Tu walu, na urufale i malo o whaatasi ia se tema o le tausanga e lua awhi. O atu motu o Vanuatu, o le masina o se tema, awhi iwa se lau valutasi, na ave ai la tau masui a wai.
Ai o lo tātou o tunu i Samoa, na urfale ma avea masui ato toa o malo o watasi i le aso se fulu lima o te sema afe iwa se lau fitus fuluono. Ai o New Zealand, na avea la tau masui a waial whalapo tonga malo o watasi i le aso luas fulufao o ke topa afe iwa se lau wha lima. Ai whapea ai fo ima Australia i le aso mua Novema i le tau sanga lava lea afe iwa se lau wha lima na mua ai whaavai nai i le whaalapo tonga a malo au watasi. E mai peila ona mai tau mai o le nei whaalapo tonga o malo au watasi po le United Nations o le whaalapo tonga au pito te le lea whaale vao malo i le laulolangi a toa. O lona no fuanga, tūru tonu, i a po lona headquarters, e iai lea i le tuatusi po le numela fitu lima o i le United Nations Plaza i Manhattan i New York i Amerika, e pei ona sila fia fo i le tutele wo o atu iai maa sia ia lea vaenga o le talafa tai matu sa sae o le United States. Ai e pei ona a tangia i le tātou whaamtalanga i le polkalame i le nei aso. O leo ngā au tū lava o le whalapo tonga a mala o whaatasi. O le tūlanga lea winga i le tausia o le file mū o le launolangi a toa. Ai whape ai le saonga le mū o tangata uma. A toa ai fo i male ati nae, ma le una ia o le vā whealoa loa i le lei wha le wō i le vā o atu nuu ma lo. Ina ia mawhai ona ngā lue whelangolongo mai, ma ia avea al whaalapo tonga, ma o ngā tonu o whesa o ta inga, ma ngai o inga, mō le nofo le lei o tangata uma o le laulangi. E wi o New York ai Amerika o lo o iaile ofisa tu tonu o malo au whaatasi. Ai betai e iai foi ia isi o na la te tele o lo o iai i Sineva po o Geneva, ai whape ai foi le ai o Nairobi i Kenya, i Afrika, o le ai o Vienna, a to ai ma le Hague, lea o lo o iai, ia le ofisa tu tonu o le whaamasinoga le laulangi, lea whaingoina o le International Court of Justice. E le amatanga, e lima se fultasi la whai o ma lo, ma tu nuu tu maoti na o lātou whaavaina mai le whaalapo tonga le nei. Ia ona whaaso solo mo iei lea i na uru whale ma whaaofi atu e whai ma sui atu o toa. Ia le tele o atu nuu e pei o na aofi ai atu motu le Pasifika, lea sa tō lau ina atu e le ima mao atu nei. Ai o le tausanga e lua afe se furu maltasi, lea o lo o pito lata mai nei o na vea ai ma sui atu o toa. Ia le tunuu o Sudan i Afrika, lea la ua oi nei ma atoa le se lau iwa se fulmo le tolu o ma lo ma tunuu ese o le laulangi o lo o i le tonu o le lio o ma lo au watasi. O le matafa ioi a ma lo au watasi i le tausinga o le file mua le laulangi. Sa ilonga o na whea ngai ma whaafitauli i o na taimi a mata. E mafua lea o le taimi lea o le taua malulu po o le Cold War. E pei o na whaai ngoi nai. O se vai taimi sa ilonga o na aasa ai le whea maa salo ai. E ma le taula malama i le vāo Amerika ma Rusia. Ma tunuu la tau te au whau ma whai mea whaatasi. Peitai sa maitawina le vave o na whaatupula ia o la whai o sui a wai a toa o malo o whaatasi. I le maitaimi lea na sawa ai ia le ave esea o pulenga whaakolone mai i le tele o territory ma atu motu a mata mai lava i le tausanga awhi vesela wonu sfulu ia ma wha solo mai ai.
I wha mau ngalo ia o loo iai e taru mai ia le nawai taimi. Ua valu se fulu le a wha i o te nuu sa i lalo pulenga wha kolone ua maua o la tau ma lo tu ma oti ma tu to tasi. E au fi ai ia le se fulu ma le tasi o territory fo i nei sa ta ua o trust territories ia sa wa ia ma tausia e le committee mo territory tausi ia po o le trusteeship council a malo au fatasi. O le vai tau o le awhiwa se lau fitu se fulu wha aso solo mai ai. Sa ai longa o na tele ai tupe wha alu o malo au fatasi mo ana polka lame tau i le ati nae o le tamau ainga ma le ati nae lau tele nai lo le tau i le pui pui o le file mu. Ma ina ua uma ia le taua malulu po o le Cold War lena ta ua mumua. Ona se e atua i lola leo malo o whaatasi e whaalau tele ia na polo kalame ma ana ngā luenga so swani mo le tele o te nuu ma malo e mana o mia ia tu langa o se ngā luenga e whaiwhi pea o lo o wha wau mai lava e o mai i le so. Mō le sila fia, e ono la whainga o vaenga te tele a o le whaalapo tonga a malo au whaatasi. O ia vaenga e au fiai ia le fono tele po o le fono awao le ta ua o le General Assembly. Ia ai whapea fo i le committee o le pui puinga, Security Council, o le committee o le tamau ainga maati na e lau tele, le Economic and Social Council po o le ECOSOC. E le ngata i lea o le committee mo Territory Tausi i le Trusteeship Council o le whaamasinonga whaalewao ma lo le International Court of Justice ma le ofisa o le whailau tusi au le UN Secretariat. E pei o vanga au tūlawa ia o le whaalapo tonga ai pei tai e telefoi maano no ai isi whaalapo tonga ese e whea ngai ma le whaatino ina o ngā luenga whaapitoa a malo au whaatasi. Ia e au fiai, ia le whaaputu ngā tupe ma Paul Kalame e pei o le whale tupe o le lalolangi, le World Bank Group. Ia e se fo i le whaalapo tonga le soifua maloloina o le lalolangi, le World Health Organization, o le Paul Kalame o mea tā mafa le lalolangi, le World Food Program, ia ai whapel whalapo tonga mo mata upu taua onga maanga nuu, ma suenga whaasai nisi o le UNESCO, ma le whaaputu ngā tupe o ngā ruenga ma Paul Kalame mo te moiti taimi o whaalawe whaafosei po o le UNICEF, le United Nations International Children's Emergency Fund. Ia pei o vaenga te tele nā ono, ai o le whaururunga o mea tau i le pūlenga a le whaalapo tonga a mala o whaatasi o lona whailau tusi au le General Secretary lea o loo se e iai le taimi le nei ia le li e swafa ia Antonio Guterres mai i le atunu o Portugale po Portugal o le aso mua i anuali i le tausanga e lua afes fulfitu na amatalo iai lo na tofinga i lima tausanga le umi. Peitai o la so valu o iuni le tausanga te ruai, lua afe, lua sfultasi, lea na to e fili ai ia Antonio Guterres, mo lo na lua o na nofo inga i le tofinga whailau tusi au, e pei ona iai i le taimi nei. O se leni e mana o mia mo ngā luenga whaatino a malo o whaatasi, e awala mai lea i sāwhanga fuafuaina, e atoa ai fo ima fuai, ma mea lofa mai malo ma tunuu o loo avea masui awai ato toa. E tele taimi ua manu malo ai, ma whae i le whaarabo tonga atoa malo o whaatasi, ia ai mai se foi o nisi o ana tangata whai ngā luenga, ia le whailonga tau o loa fo ele nei mō ngā luenga o le file mua le lololangi, le Nobel Peace Prize.
Ai, o le tūlanga wao lona o ngā. Ia tau fi SSA ia tangata i o lātou fina ngalo malangona. O nisi o tangata tu stala ia ira lātou talitununga. E matuale lei tele ma ato toa ia la tiu te whai o malo o whatasi i la tina ina o tangata ma le tausinga o le file mu. Ia a nisi fo ia ile manatu whapea e le o ia se au ngā tele o le nei whaalapo tonga e tele ina wha ai tu au ia ma le lei le whainga o ana ngā ruenga. Ia o le soi fuanga lava e whapea ai e pule lava ia le tangata ia i lona fina ngalo. E whaitau piliona tā la ia tupe e mo mia mo porkalame ma ngā luenga whaatino a malo o whaatasi i tau sanga te itasi. O se whaataita inga i le tau sanga e lua afe, lua sifulu, lua o le whaitau a whai o le tala o le tupe masani e le whaalapo tonga e tusa ma le tolu, tesi ma le tasi, piliona tā la. Ia e lea o fiaila i le tala o le tupe lea, ia le tau, ia atoa ma tupe whaalu, mana o mia mo fita whaapitoa e tausia le file mu, ia e tele ina ofo mai, ma fesoa sani ma iaia tunuu, ma sui a wai ato o toa o le whaalapo tupotonga. O sauwhanga sui a wai ato o toa o malo o whaatasi, e iaia se fua o lo wha o ngā e fua le leiai e tusa o le lei o le ati nae ma le tamao a inga o tunu utaitasi. Ia ma o lea fua e pasia ma whaatulanga ina mai le fono tele i taimi uma e tā pena ina ai le tala o le tupe a le whaalapo tonga. Ai ma tele lava ina whaalango i le sauwhanga sui a wai i lona mawhai o na tutongi o sea sauwhanga mai i ana tupe maua wha le tausanga. Ua whaatulanga ina fo i le whaalapo tonga e le te tau ona so ona whaalango tele i se sui a wai se toatasi i a le United Nations mo le whaatupe ina o ana ngā luenga whai. O le mafuanga lea e iai le tapu laa po le ceiling i le mawarunga o iai e te tau na whaao ngā i le fua ina lea ma le whaatulanga ina te tau o meo sauwhanga a malo a wai ato o toa. O te sema o le tausanga e lua afe na whaiai e le fono tele ni swinga i le fua e whaao ngā ina e whaatulanga i sauwhanga a ona sui a wai ia ona le malo losi o ni whaitionga sa iai le taimi a le malo tele o Amerika. Pe ona manatua fo il taimi a Palestine ia Donald Trump e sa whapena ona whaitio ai i le tele na ua o le tamao ainga ma le se leni a Amerika e alu i malo o whaatasi ia mo ana ngā luenga whai ia ona utulanga o le tamao ainga o le atunuu. O le la swinga e pe ona foi ai le lua felua o na whaapa ui fwai mai le 25% sa iai i le 2% le tapula a e fua iai sa whanga malo o lo a vea masui a wai a toa o malo au whatasi. E mo atunu o tau atia e o le lorolangi ia po o atunu e vai ia lo latu tamao ainga le taua o least developed countries o le fua e whao ngā mo le whaatulanga ina o sauwhanga a tunu ia e o tesi o tasi o le pasene. Ioe, e le ngata la i le tapula o le mawalunga ai e iai fo i le fua o pito mawalalo mo malo nei e vai lo latu ati na e maro latu tamao ainga e whao ngā fo i le fua lea e o tesi o tasi o le pasene o le tala o le tupe a malo o whatasi. E atonu se whata te inga whaingo fie o lea fua mo le tausanga wha le tupe a malo o whatasi i tausanga e lua afe se ful tolu ma le lua afe se ful wha o le sao whanga a malo e vai
ia lo lātou wāti nae, ma lo lātou tamau ainga, sa tulai mai le nata imi, i le 5 afe, se lau 2 tala, ale atunu ua tasi. Ia pe iatangia ina, ia le tulanga, o tupe mo mia, ia mo ngalo nga whaia le neifa ala po tonga tele ale lau langi. O se vaenga tele o tupe whaalu, a malo o whaatasi i tausanga uma, o le vaenga lea o fiai le tausia o le file mu, ma ngā luenga tau i le pui puinga o le saunga le mu, i tu ese o le kelope. O le tala o le tupe, mo ngā luenga o le pui puinga, ma le tausia o le file mu, e ese mai i le tala o le tupe masani mo ngā luenga whaia le whaalapo tonga. O le tulanga na iai le tala o le tupe i le tausinga o le file mu, tausanga wha le tupe, luafe 5 na o i le valu tesi ma le lua fitu piliona tā la. Ea mai o le asa langalongi nai, la o whainga, e tusa ma le valu se fulu luafe, tolu se lau se fulu valu, o fita wha le vao ma lo, sa ngā lulue i tu langi ese o le kelope, i ngā luenga po o tiute ia i mata upu tau le tausinga o le file mu. O le whaatupe ina au nanga whaapitoa nei mo le tausia o le file mu, e se fo i lona fua whaatu langa aisa o whanga mā lo mā tunu, ai mauti no lava iai ia se sao whanga whaau popo, o se surcharge whaapitoa mo le lava wha moe, e to tongi la ia le tupe whaau popo lea e suitu mau uma e 5 o le komiti o le puipuinga ia po o le Security Council e pei o na lau sila fiai. O le neisa o whanga whaau popo e wheso soani tere lea mo atunu vai le ati nae balta mau ainga e tau wha ma ai a lātou sau whanga e mana o mia ma wha atulungaina i le avea ma sui a wai. O tunu sa au pito maulunga la tu sa fanga mo ngā ruenga i le tausinga o le file mua malo o whaatasi, i le vā o le lua afe suruiva, ma le lua afe lua fultasi, e numela mua i lava le United States o Amerika. E lua fulfitu te si valuiva pasene lo la tu sao, pito atu iai le malo saina, na se fululima te si ono tasi pasene i lo la tu sao fanga, so o tuwai a pani, i le tulanga o le wha tulangaina o sa whanganei i awa i le ngā luenga o le puipuinga. O Polkalame whaapitoa mala o whaatasi e pei o le UNICEF ma le Polkalame o Tau Mafa, le World Food Program, e lea o fia i le tala o le tupe masani e le whaalapo tonga, ia se leni e mo mia mo ala tau fo i ngā luenga whai. Taluai ona Polkalame nei e whaatupe i foai ma mea lofa mai e tunuu o lo a vea ma sui a to toa malo o whaatasi. Ia ai maise o le tele o kompani tu ma oti, ia ma le tele o whaalapo tonga wha le vā o malo. Ia pei o sina ata le nao le tulanga o le matafa yoi, ia maise o ngā luenga whai le nei whaalapo tonga tele le laulangi, ia pei ona tātou tā uso o ia tātou Polkalame o mā lo au whaatasi. Ia atonu o lo o māua mai le whaafonga tāpua ia le pai o le tātou o tunuu. E ui lava i le tele o isi ma tātā ma ti nae o lo o awhiai ia mā lo o whaatasi. Ai pei o le mamafa lava o ana ngā luenga whai o le tūlea tau i le tausinga o le file mu ia ma le puipuinga o le saonga le mu o le laulangi. I lea na mafuai o na whisilingia le totele maise a le taua o lo ovesi ai nei ia le wā o Lucia mo Ukraine. Po o whea o iai malo o whaatasi wa lai o na le whaia vave ia se fuafuanga i le whaitau miliona lea ua sola ese, ua sulwhai ese mai i Ukraine, ia ma le fia se lau e ua maumawai sui fua, ia ma le tele o mea o ngā ua whaatama ia ona o le taua.
Ia pela ona tauatangi o mai i le tātou whaamtalanga i le nei Paul Kalame. O le mafuanga tonu wā ua peia noa tia ai ia 5 o malo o whaatasi a mai se le komiti le o le puipuinga. Ia ona o le sao wha ia i te tonu le malo o Lucia. O Lucia o se tasi o sui tu mau, permanent member o le Security Council. Ia mai ele eise ele ngata o tunu nei e 5. E ia la tau le malo si fa al tu la fono la tau te tau fia eise fa ai unga e faia ele ngata i le komiti le nei o le puipuinga. Ia ai o so o se o i unga fono a malo o whaatasi e faia e winga i le taua. Ia e me faia Lucia ona ta ofi. Po le a le fa ai unga e fai. E iei le veto power, a veto e se nuu o lo o vema sui a wai tu mau. Ia ona le mwhai ona wha atino, le mwhai ona wha atau nuu. E ui lava la ua umo na iei le wha ai unga a le whono tele, ia pe o le Security Council foi. Ai pangalea, ia a ta ofi loa e se sui e tasi. Ia ua le mwhai ona wha atau nuu. Ia pe o le ala foi le tele ai whai tionga wha asanga. I le whaalapo tonga ma na ngā luenga whai. Ia ona o tūlanga ma winga ia pe ona tātou mōli ma wina. Ia lala leo le tau whai o Amerika, ia ma le tele o malo i sifo. E au fia whai ma tātou i New Zealand nei. E whai ia mō tapu ma meo sā ia e whaasanga i le au milionea o Lucia. Ia e whaasanga i mea tau tupe Lucia, le wha awe ingo wha mtalanga ma le alawa. Ina ia awala tuai ia se whai ngā e malama ai mai loa e Lucia, e le o fia ia le laurolangi, i le lātou taua o lo whai mai Ukraine. Ia ai pei o le mafu anga tonu ale na e le mawhai ai e malo o whaatasi, o na whaise ngai o inga pe mi noi, i se fufuanga e wha umawawe ai le taua, ia ona o le sa whai ai Lucia i le tonu o le komiti lea. Na o le whai mai a Lucia o whai, ia wha o ngalo lātou paua lea, e tā ofi ai le whaonga ina ia pe o le veto power o le pālota whaapitoa e whaale au ngā ina ai ia le whaaiunga o whai. Ia pe o le taripupu alna o le tele o mafuanga e laiona le eise se iunga vave maua o le taua o loo tātou mōli mau ina pēr. Ia pe o sina o tonga na o le tātou Paul Kalame tas i le nei aso e pe o na autu i malo o whatas. Ia ai se e... Ia. Ma ia tele lo fionga wona le 2 minuti ona mai ele o tapo Kalame au ma na ia fa ale fa longo atu ma fa fonga mai le tunu ia e pe o to tele fo ile fa longo mai o le fa to amanino le ia pe ona e sa no ai vai nga fa pe ai ma le mafu anga le wa le fisili no to fisili atu ai ale wa mai to no ale tali po le ale mafu anga u fa atu ai wa atu ai ona fisoso ani le United Nations po malo of atasi i sia tunu ule o Ukraine ia anala o ma wole tali ia ona ia i tonu ia Rusia i tonu tama ma tu ile vai ngale ole tulanga sa ole na e la iona le ma fai ona minoi malo of atasi se fuanga vave e tau fi ai le taua la foi leo le fai me io sa ia po tapu ia mo sanctions economic sanctions fa al tamau ainga ina ia a fai na il tamau ainga o Lucia i tulanga tai pela o le tau suau fa lango ia le tele o malo Europa ile me o le gas ia mo suau ia mai Lucia mo lato tulanga mo mia fa malo sianga a fai la o le le to e whaataua mai e Europa ia le kesi whaapea mana suau. Ia lo winga o le atelea se tupe le maua e Lucia o la le mwhaian tongi la to mana onga maasani. Ia pe ona i awala na ai e umi se taimi. Ia e le maua se whaaiunga e pe o le nganga tonu ala na o le pawa le i malo ne i 5. Ai mai se a tonu o le komiti o le puipuinga o malo o watas. Roi o le Security Council mo le puipuinga o saunga le mu. E tasa no ma oila ma lo e 5 te tele i tonu o le vaenga lea. A fo yo le kusa o sui tu mau ai le suia. E se fulu 5 la fa e sui o le komiti. Ia ai e 5 ia tunu ia
o Amerika, mua, Lucia, Saina, Falani, Beltania. So o le lima autua le. O a se mea, se wha ai unga al komiti le nei e a fiai Amerika, se wha te inga, e whai hoi wha Amerika, ia lona pawa na e tā au fiai. Ele wha pela na o Lucia, ai pei o le au ngā na mō la taulawa ia. Ne wha e wha whonga mai le tātou tala. E au pito tele a tupe a tunu nei lai wha alu i ngā ruenga ia. Ia ona na ole malosi po ole pawa le lai ai. Ia toi malosi fo i maula tau te mai e nga fotia ala la tau na fai. Ia e pe mo tātou ia o nai atunu u light. Ia pe fa ale monuia pe ele fe tele. Ia ai pangale ia e tau tala ale malosi anga o le seleni malosi anga fo ile fa military. Ila ile tilo tu ia ai pe ole set up na mo le structure me. Ia. Ia la ion ia fa fi tauli pe fo on fa fo mai. Ia se amana tu tangata o isi tangata fo mai la ele le tele le fa la vo tonga ma na ruenga. Ia to tele fo mai si mai maul kai. O fa la ve tu la vainga le fo e si fe le tu sa nga lu fo le vainga le la wan. O la se tu le ia yo fa la tonga le malo fatas. So o e silfi. Ia e pe ora i le tulanga o de tele la vai tele ia la nga mo tu vai pe o tato pe fo fa fo ba ele ia se tu upo se tu motul Pasifika ele ia i tonu il tevi nei o la avea mo sui awai po la member uma tato il Pasifika ia si le i nai tu ia vai pe o tu var Kiribati ele ni tu de tele. Ia ai e ma fua ona o i ona te le lama le lango ma le soni la mau la tau lo la tau ati na e o mea uma la so i fua malo loina a onga a ruenga business mau mai ile la fo na ole ia yo tau ia e te le tu pe ruai ia ai e mo ia la titil pasene a fa tu pe tau tu pe fua le tau mau ainga ia ai a fua fo ila i me mau mai ai ia o lai tala whea ngai lau, e au ngā tele, e au ngā o tātou wā ia e la iti o tātou whanua mo tātou te mau ainga. Ia tātou tele maua le tu ai ngā malosi le ia tunu tele ia so ona whaia tātou. Au leo ngā le ia e ielo tātou leo i whaala ngā mai lo langi. O tausanga umalawa ia se tema pe aulia. Ia e malanga al pāle mio sa moa e Amerika e faile sa noanga le au tua le datu e tau tua o mana onga i o mātou me i mātou te mo mia e fo ska ko fa se a isi o i a wala tuai e el datu ampasa nga lue ai i o i New York i pe o le mtata na alfa so tai uma vaenga mo mo e se so soani mo si o datu tu no ia e si fo i das ele na o datu la fo i el kofu ampasa uma fo ial el tele o tenu se ivanga na i el Pasifika ha fo i masa dia no fa lesi ofisa ia ngā luenga mo lesi a mai se na ia tunu ulai ti le ia ni la tu ampasa pe o tato ai o leva nga ia le ampasa o sa mo i malo o fatas ia malo Amerika malo fa tai ia el manatua na ia tele ana i ofisilian tau fa tu fa na ia e mana ia tu mo leva ia so pe apule lo fa le li e li atu le fo ia ona o mal temel ta fa mai el ta klamela wano na tu fa tele lava mo lo wa no ia malo foi fa tai so mai ta si fa maria tu ile ta po inga mal fa fonga ale ta tu no ele tai o ta tu umona talo noa i matata amalo o das ia ai ele manatu ia fa pau mai il tātou Paul Kalame a tonu em whai una toi o ia i se aso o mua ia ona o tātou Paul Kalame wha atulangina ia ai moli atu le wha tele i le wha whonga mai ia ai tau ina monui lama le anu atu i le wha i unga o le mai aso tātou toi whailo i fo il te masani il mai aso o mua ai moli nei taimi ia wha soi fo ia mo i monui le wha whonga le tātou tunu soi fua.
Solo, solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe ratayala, awe si umbo, fapema si papa. Solo, solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe ratayala, awe si umbo, fapema si papa. Hai, fia I loa ngai yo piko ngu, asi mai si o mako ngu. A fio ai le kau fia mali e koa kaula papa, a fio ai le lako kama. Le alo ali I kupo le sava, uso ali I ka ua, mai ngau I au. Alona kai sa le ukongi o le lima makua, fale upo e vau ko finga. Luko style wa pe pesa masiva, so. Solo, solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe natayala, awe si umbo, fapema si papa. Solo, solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe natayala, awe si umbo, fapema si papa. Pai pai ke le kua maakua fale loa. Le uka fe ua fale limula loa si. Kuki vangu male pa ia lasi o tama. Fina male awa luma a. Io e o nganga ai malo si la fia so le fiku fale sa. Welcome to Mangu ai le loa eva. E sidi ai le ku ia he. This is still sila Samoa. Aku ai le sao o Aotearoa. Sau. Sauna e alu. He ua umata mauata itasi maleno foanga. Solo, solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe natayala, awe si umbo, fapema si papa. Solo, solo, bayo, solo pa, manamo aulele.
Tala falava I le nei vaenga o le aso o telefou mai le si fonga le mua I Wellingtone. O le tala mua I le savali ai o le tolu o tausanga talu ona whea ngai le lalolangi ma le wha mai o le COVID ua mai tau wina pēr le maua o le whai tau fia se lau afe o tangata I le nei wha mai I aso taitasi I 2SS o le ke lope. O se lipoti mai le mtanga wenga le soifua malo loina pe le tania na ta o mai ai o le whatupula ia o I tu a inga fau o Wairusi o le COVID ua mai tau wina ai ma se swinga tele I a unga ma fōlinga wa ai o le nei wha mai. O le amtanga sa wha ilo mai ai o a unga au tū lava o le COVID-19 e au fi ai le fiwa ma le whaatale tale a toa ma le le manongi o se mea ai. Peita ai o le teimile nei o whautuanga ma ta iala fau ia ua wha ailo mai wala wai tele e winga ia unga ma wha ailonga wa ai o le COVID ua au fi ai ia le ti ngā o le wha I ma le poloka po o le tafe o le isu a toa ai ma le ti ngā o le ulu. Sa wha ilo mai fo ilim tanga ruenga le soifua malo no ina ua iloa I wha maunga o a unga o le COVID e matua ese lava maunga ma sani o le flu ma le wha ma lili. Mai te tau lava ona matua wha ai te iai ia te ngata oma. O loo manuia le tamaita I palemia ia Jacinda Ardern e leo ti ngā ina tele ona o le wha mai COVID-19 ua mau ai. O le tūlanga sa wha ilo mai Stasio mi Stasi nia o le Carpeneta o Megan Woods I le so. Ai o pui o le wha mai o le amana o mi ai le wha anofo e sea o ia I lono whale le vai aso a toa le nei se ia au lia le tai ao le aso toa nai. O le tamaita e minstaia Megan Woods sa whai masui o le palemia ini whaataltal noanga manisi o wireless whaasalalau I le tai ao ana le la. Whaalia Woods o le ale mawhai ana whaatasiana I le mauta o le palemia I le stofi mo le teimi e tō lau inai le tala whaatau au tū o le tupe e le minsta o tupe. Peita ai e le o iaisa swinga I fuafuanga mo le malanga tau he whaatau inga I Amerika a le palemia I le whaai unga o le masina le nei. E tele ni ta o tonga whaatulunga ina na fuafua mo le so I whale mai I 2SS o le tunu ua le whaatau nuina ona o le te a le tusa ma le se furuafe o tangata whainga ruenga a le vaenga o le seifua malo loina mo le umi e luas furu ma le whai tū la. Peita ila ua maali dia pulenga o whale mai, DHPs, ma uni o tangata whainga ruenga o le Allied Health, ina ia whaawau pēr au nanga mo le whaasau ina o le soifua o tangata I le taimi a toa o le te le a mata I le so. O le mafuanga o le nei te ona ua le maua se whaai unga mautu I tala noanga I le vau I tū e lua e winga I lo tongi o tangata whainga ruenga. O la tau o lo au fiai, ia tangata whainga ruenga I whale sua toto, o la tau e a whienga ruenga fo nei wha social work, ai mai se o la whainga ruenga I whale talo mai, ma tangata e whea ngai mga se ngase o le maa fau, ai mai se o ngā ruenga tau wha malo stino. O se lipoti e le wales wha sa lau New Zealand na ta o mai ai o le atalai pēr au nanga I le vaenga I tau nuu atu I ai tangata e a whia ni wha lave mani ngase wha fua sei. Ai e iai nisi o tonga sa wha atulunga ina mo le so ua tau whia ai o loo whautua ina mai ngase uma ina ia tau sisi pēr I taimi o whailo inga ma fo mai po o lātou appointments se ia vanga nā ua uma na longo I nā tūlea tūlanga ia I lātou. Ua ali le mai se tūlanga ua whaapopole I nai fo mai ona o le whaatupula ia o la whai tangata ua maua I le mai whatu ona o so tanga ma le COVID-19 e ma fo mai ona o le wailusi o le Omicron. Whaalia mai e fo mai o le whatu a tō fo I ma fo mai o ngase lau tele ia le sitia leo la whaingo tangata ua whea ngai ma whaale tonu o le whatu ina ua uma o nā whaina ma maua la tau I le wailusi o le COVID. Mai o la tau whautuanga mo istanga te uma ina ia aua lava le whaatu o tō nai ma whaatala le pe a whaialia li mai ni aunga o ia tūlanga whaale tonu. Whailo mai le whaatonu o le whaalapo tonga o le ngase o le whatu, le li fo mai o Thierry Devlin, o le malosi o le BBC o le wailusi o le Omicron I New Zealand le nei taimi, e le te taua I lava na whaatamala, pe a whai e whaalongo ina ni whaale tonu e a whiai I le whatu. O a unga I masin iai e a whiai le ti ngā o le whatawhata, o a taupuni o le manawa
ma le vai o le tino, mai o le whautuanga ia wawe ona wa ai se fo mai, pe a whai e ari li mai ia winga. O lo wha ma whaina mai fo i fo mai, e le te tau ona manatu wha atau waa, i le wha mai o le COVID ma ona a fianga, i le soifua ma lolo ina o tangata uma. E toa se fulmane lima ista ngata na mali liu ona o le COVID fuiva e tusa o fwainu mela mai le mtanga ruenga le soifua ma lolo ina na wha ailo mai ana nafi. O la tau ia na mali liu e au fi aile to lua o tangata e ta ilima se fulu ma ona tupu tau sanga o le soifua, to atasi e si lia i le fitu se fulu tau sanga, a e to iwa e owa i le valu se fulu, ma leisi to tolu e sili atu i le iwa se fulu tau sanga o le soifua. O le nei awha inga o le ua o atua i le iwa se lau fitu se fulu tolu i a tangata ua mali liu i le tonu o New Zealand ona o le COVID. O le awha inga o mai fau COVID sa wha mawina i le aso na nafi, e lima afe fitu se lau wha lima. Tonu se lau valu se fufala tau o lo tau fia i tonu o whale mai, wha tusa lea i le tonu se lau iwa valu sa ia i le asto nai. O nafi la e to o valu ngase sa tau fia i tonu o le vaenga mo mai tinga ina. O mai fau e pei ona wha ai lo mai, o lo au fia i le fase lau se fulfa o ngase i tonu o whale mai, o le lau mua le Capital and Coast, ai wha pele se lau iwa se fulua i le whale mai o le Hart Valley. E pei ona sila fia o le asto na aina wha ailo mai ai e le pāle mia ia Jacinda Ardern le maua o ia i le vairusi o le COVID ia mai o loo wha anofo e se ai i le taimi nei. O loo sua e leo i le taimi le nei i tangata na o lātou wha ngā ina se masini sua ele po o se dika e osa wha iai manga o ia se pāmu pensini i le pitonu o wainui o mata i le waweao ana le la. Na tupu le wha alawe pe tusa o le afo le lua i le waweao i le pāmu pensini o le PP i wainui o mata road. Mai sa wawe ona taunu ua tu iai leo ai peita ai la tau te lei mau ai tangata na whaaponga i leo sfo inga e ui ina sa whaonga ina ia se te i whau susongi i le sa ili ilinga. Whailo mai lai leo whaapea o le masini su ele sa whaonga ina i leo sfo inga o le pāmule nei na ave se mai wha malosi ma se no whanga o lo whaia ini ngā ruenga e le mamau ese ma le pāmu. Whaalia e leo asiasi o lo ulu ne i sa ili ilinga o Hayley Ryan e te taulava o na iei nisi wa inu o mata e la tau te sila fia ina la tau ia sa whaatino ina lea ngā iuinga e mai te tau na fesoa soni atu i le suenga o wha ngā solo nei o leo. O Newtown le pitonu umua i le lo mua nei o fausi ai ia se vaenga whaapitoa e whae e ai pase se o pasi e ngau sia mai le plastic ua toe recycle. O lea tūlanga fau mo pase se whaatali mo pase se whae i pasi e maulunga mai le ala tele e tutusa le maulunga ma le awala sa vali po le footpath mai o le no whanga mua lea ua umanei o na fausi ai ia lea fo i no whanga whaatali pasi i le awala le Rediford Street i Newtown. E ta ilai lima nisi tūlanga whaapea whaatali pasi ma whae ai pase se o le afausia e le ngata i le Rediford Street ai whaapea na le awala le Adelaide Road lea e anga mai i le Basin Reserve. O lea ngā ma le whaamoe au tū o le ati na e le pūlenga po le City Council o Wellingtone ina i saonga le mū mo te ngata whaatali pasi a toa mpasese o pasi o na kolosi le awala mo wila e anga iane ai i le footpath. I le isi vaenga o le tātou tala i le nei au auli. Whaalia le whailau tusi au au le whaala tonga malo le NATO ua le o totusa i a fuafuanga le malo Lucia ma le tūlanga le o iaia na tau mawhainga na te fia whaoa ma pūlea i a le tū malo i se sae o le tunuu o Ukraine le ai whaingoina o le Donbass region. Na ta ua mai le whailau tusi Jens Stoltenberg ua toa ma lea ngā i luma i leo se whainga Lucia i tonu o le tū malo tele o Ukraine. Sa i whaalia fwoi o le tūlanga o pito rata mai wa tangi ailo no manu ma lole o Ukraine i le taua. O li poti mai le mtanga luenga le pui ngā le malo Peletania na ta ua mai ai pe tusa o le tasi vai tolu o le fita ma le vanga awa lau ele Lucia ua fasia ma ua maariliu talo na amata mai le taua ia Februari. O le malosi o le te le fita ma vanga awa Ukraine
o mafu ai na solo muli i os fo inga nei e vai ngā aua Lucia, o le fuafuanga sa iai le malo Lucia, o le a vave lava na lato woso fo ia, ma pu lea Ukraine, ma wha toi lalo ina lana whai ngā malo. Peitai, ua le ma whai na wha tau nuu lea fuafuanga, mai o tele ina solo muli vai ngā aua Lucia, mai ai ma nuu wha ta amilo i le lau mua o Kiev, ai ua awina atu i le tu malo, i le tu isa sae o le tunuu, ia mo le taua o loo veve si ai nei. Nā tau fia, ma loka e leo se ali i ina ua maua i te tono o lana ato ia se whana o loo iaini utu tau i le malaiwa lele i au ki lani a nafi. Wha ilo mai e whapea o le nei ali e tons fulwalu tau sanga le matua e iaini o na sotanga mani kengi mai na maua na whana i le taimi sa sia ki a ile pa sese se wa lele sa fia malanga ai le awa uli e le sa. O se riportia le newspaper o le New Zealand Herald na ta uai o le nei tangata sa fuafua toi fo iatu i kalai estete na awai sa minga wha amanatu mo le kengi e ngoa o le headhunters i au ki lani. O le aso tolus fultasi o le masina le nei o me o le a tula i ai o ie luma o le wha amsinonga wha i tu malo i manu kau ona o le mata upu le nei. Ma le tala muli ua o i se tūlanga o pito māua lunga le tau o le pensini le tonu o Kilani e pei ona wha ilo mai e le upenga o sota inga le Gatsby. Wha ilo mai e le li o Larry Green o le Gatsby o le whai umona mai aso na o atu ai le tonu tā la se furu ima sene i le lita le tau o le pensini iwa tasi o Kilani o se sitanga lea mai le tonu tā la ma le iwa sene na iai mua. O le tau o pito tau mo fia lawa i nisi pāmu pensini o Kilani e lua tā la iwas fusene i le lita. Hamilton, o lo tula i mai le lua tā la ono whāsene, whāsolo nei i le tolu tā la ma le whāsene i le lita, o se sitanga i whāse fusene. O Wellingtone, mai tau ina fo i le whaapopo le si tolu fusene i le tau le lita, o le pensini i nisi o pāmu, o kalai stete e luas fulma le lima sene le sitanga o iai. Ai o le tau e valesi o le pensini i le atunu atoa i le taimile nei, e lua tā la valus fuma le wha sene i le lita, ai o le tolu tā la sfuru lima sene lea o lipo tia mai nisi vaenga o le atunu o se awha inga o pito mawa e lea o iai le tau o le pensini. O le masino mati na ave se ai e le malo le la fonga mai le tau o le pensini ma le sua o ina ia tau tau fia ai lalo le tau. Peitai o lea ua wha iloa mai e le iloa se teimi e toi haru i fwai i lalo ma pa le tau o le pensini ma le sua o i le tonu o le atunu. Ia o talana, mai le siu fonga le lau mua e le nei tūla. O te whantālofa le tātou o tunu nei fo i vai aso fau o tātou amatalia, ea i tiute mga luenga i pe o na masan. Ia i alo maia o se whao poponga o tātou tala fau mai Samoa. O whailo mai le sui komsena o tanga luenga o leo a wapa aulongo i tēno Filipo. O lo tā lia le teime le soe o nea Musika o Malolo.
O te whantālofa le tātou tunu nei fo I vai aso fau o tātou amatalia, ea I tiute mga luenga I pe o na masani. Ia I alo maia o se whao poponga o tātou tala fau mai Samoa. O whailo mai le sui komsena o tanga luenga o leo a wapa aulongo I tino Filipo, o lo tālia le teime le soe o ne ai le restala, e ona te tala ai tua le tala vauluas futasi tau sanga me le afio anga o moa. Lena maua o nāta o sala lau solo I lungo peng te wha ilangi, le mauolo nāta I lona tui leo se li isaina whaipi senese, e lona whale o loe le fifi māti mā lifa. Wailalo neo le wawa ainga leo ma tau fia mai ele aso to na I le whai unga le vai aso lea lava li, e na ua ripotiane le meno whai lea te la vau. E le iai se mafua angai pe ona ta oe awa paau, na mafua I lea ngā yo inga na whaia lea te la vau luas futasi tau sanga, Beitai wa mō lia le whao lima ma le whao o manua, e au noa ma se mafua anga te tau. Wai ule whontanga matai le fio ango tua mua le vai ason te nei. Matase o le awha te ama le fio anga le tamato te furuiva tau sanga le soifua. Le ana ia whao lima ilona tau lua a o luma na I le aso sao tina, a ua walu masina o le maitanga. O se whaasalanga o toi whao popo atu I lunga o mōlianga o lo I luma le tūla whono, o lo ta lia I lea so lua se fulma le whao le masina le nei, e tūla I ai lea ta mai luma le wha masina ngai tali o na mōlianga. Pei foi o na ripotia e tātu telefau mua, e tūpu le sa wanga le nei le tina le na wha atino le tama, a o mōli mawina o le la alo tama ita e na o le tolu tausanga le matua. O le whaai unga ua whaia le fio anga o tua mua, na whaalau I loa ma wha maunia mai le sui whai pule o le tūma lo, le fionga a ale vena ale. Mai o se whaai unga e whaai loa I pēr le ngā lulue ma le malu pui pui o tangata te ito tasi lo lātu sa o le tonga, e le pule ngā li I ma whai pule o a fio anga te itasi le atunu. O se whaai unga fo ina whaai loa le tofio le tūma lo, e lango suai por kalame o lo una ia pe whaala papatonga male malo, e le ngata I te tonu ainga o nuu wha pe foi le atunu. Wa sao niuni le tu malo nganga I mangu no mera lua mo le palota mua po le pre-polling, le whatau nui na tonu le aso le tuto tasi le aso mua iuni, ai o lumana I le aso tolu le masina lavo iuni, le palota au tu. E te puni ana le temi whaatulanga ina le official whainga pālota, na tu ina atu iso o se sui e fie tau wā mo le whainga pālota lai tete, e to a lima sui ua mai a restala. O nganga I whamonga numera lua e ono a pitonu o lo ia I te tonu, o paia, sa maunga, mata vai, whale tanga loa, whatu walu ma le whango lii. O le fionga sui whai pule o le tūmalo ua whai ilangi le whaulaunga, o le sui o le fio anga o mata vai, Peitai o le ua le ai nei so na sui tau wā, e lua I le awhio anga o paia. Ai o sa maunga e to lua sui le japi piolo tau wā mai ai. To wha so alo, finea so poka so alo, ma so alo umi feo mene. O le sui tau wā e to tasi e vang whau pufai o le whātua tui le tua sa mō o tasi. Le to whalo mia tau lua mō whanua sia anga, e mai le awhio anga o whantuwalu. Foi sala lilo tu ua yoane, o le sui tau vātuto tasi mai le fio ango le whango lii, pa te sei ma whale sao pule vai a lia Yosua, o le isi fo I sui tau vātuto tasi mai le fio ango whale tanga loa. O le reporti la ta mai o le fast food value tu lao whamau maunga le soi fua malo loina, mai le anso sa I le anso lua o le vai aso te nei. O whamau I nai le o atu le to o lua se lau wono se fulma le valu, tangata fau le atu na ua a fia il whaama el covitis fulwiva, na whaama wina mai no whanga SS na nga ia nei mo siaki. Ma ua tili wha au popo ele numero tangata a fia sa moata le mai laso se fulma le fitu o mati, o antu le se fulma le tasi afe, lua se lau tolu se fulma le fitu. E to tasi le tangata ua maliu na whaama wina I te tondo le fast fulvalu I tu la, o se tina limas fulwiva tu sanga le matua. E reporti o lo whaamawina e iei o na ngase tu mau. Mai li whaia foi so na tui pui o le COVID. Ma o ia le wa ato i ele to a lua se fulma le whao tangata maali liwa sa moa.
e le vai tausanga lava lea mai le tolu se furuono anga i atu i lunga le mātutua. Ua whaalia manino le fionga le minista o a onga ta longa maanga nuu le fionga seu ula Ioane. O le aso se fulma le ono le masina le nei o mea anga i atu le aso lusa fulma le whaal masina fau ia i uni. Ua tui nātu e te tau na toi fo i ei whana wa onga i vasenga le fulma tolu ma amatalia la tu vasenga i te tonu potu a onga. Ai ua whaatu langa le aso tolu se fulma le masina le nei anga i le aso lusa fulma le whao i uni. Ua tui nātu ei pūlenga wa onga te tasi ma lātou komiti tutofi. E nei a whaatu langa ni fuafanga mō le toi fo i atu o whana wa onga. Ma ia onga tūlanga lua se i o atu i vasenga a mata. O le masina le ni o me na whaasi sila le fionga le teitai o le atu nuu, fia me na omi mata afa. Wa te tau an toi talai ai whai tuto o whalea onga uma, ma toi fo i atu i ai whana wa onga. O le whautuanga le fionga le minsta ia se ula, pe a whai ai toi fo i atu whanau ia onga. E te tau lava o na tau sisia tūlanga o ai a ingo polo a ingo lo i ailu tātu atu nuu. E le whata ua peo le whaunga ino talifafonga, o le tūlanga tū mama, ma ia mauti noa ua mai atu i pui pui o whanau. O le lapta inga mai se pepo whaamtalanga mo le au wha e waa, vai mai se fo i la hantol mamanu le atunu. O le atali talia whai ngā malanga o mai ai o la atu a inga mai atunu i whafo, mo le wafu whaavao maa loa Samoa, whaapena fo i lona malai wa lele i whaleolo. O ai inga watoe whetu nai e au fiele whaatanga o le tangata e toa tasi o se a inga. O na uru whale atu ma le tangata o le amalanga mo le wha e ina. Mai whapena foi whaatalingo o se tasi o le amalanga mai. E na o le toa tasi foi se tangata mai se a inga. E mawhai o na whaatanga i te tono ma le wa lele. Whapena foi le wafu whaavao maloi mta autu. Peitai o le wafu whaavao maloi mta autu mo whainga amalanga i Amerika Samoa. E le ngata lo whaatawi na pea le whaonga ino talifafonga. Tutu ma le nanofo vāvā mo le ta ilua mita, au whaama vaenga mo ilanto o le amalanga, e whai ai whafo mai o le pā, wa le o toi whaatanga ina o na ulu whale nisi tu atele i tu tonu le lotoa. Wa whaamafa mai le pepo whaamtalanga le o atu le lua awhil tā la le sal tupe, e mawhai o na whaasale naiso o se tasi, e nā te le usta ia polo ingo whaavilave tutupu whafo sei. O tala ia mai sa mo le nei fo iaso, man real tātou tunu i tiu te mga luenga o la whenga iai, whaasoi fo ia. O le nāua whaafo maile tinu i le whapapongo o tātou talafou o le nei aso, ma le nei fo ia uli, pe o na tāpenina le fionga ia le wano ati i lawa. Ia mese fo i le tautua wha upea, a le sunga ia tā sesa la msa mai Samoa, ia e ala i tātou telefou, ia o meo lo o tutupu tātou atu, ia o lo o tuina mai, ia wala fo i nofisi le fia le tātou atu, ia i tātou o au mau ia tunu i fafo. Luas fulu wha minute, tia e nei le tū lai se fulu mani lua, ia pei ona masania ia sunga fua vai asta i tasi, o le tū lai tasi, ia ona tariu fo i leo tātou wha sa launga tu sao, ia i le tautua mai ia le sunga ia tā sesa lam sam, ia mai le tātou ofisa au tū i lalo vaia ia pia, i le tū lai tasi, si pa ia le tū lai tolu i le auli ana nei. Ia e toi whamalo atu le taimi, nei mātua whaitari ngā sua le nei taimi, i le ngāta i tono a inga, tono mo te ngase, ia mamauta o tangata mātua whamalo atu fo, ia te utaulo o ngā lulue, ia i nei fo i toi ngā luenga, ia wala fo i le vainga, ma le tausi inga, o nei o tātou mātua tausi, o lo i tono mo te ngase mamauta whapitolo tausi ai la tau. E mo nei mātua, ia lo whanango mai tono a inga, i nei taimi, ia o alo ai la tau i tari ngā sua, ia i le auli mana tua la tau fuala au o ele naolo e nafa mana i mātua ia mana tua la tau fuala au o le nei aso, ia e mese foi, ia o le o la tau appointment, pe aini la tau appointment, ua le mai tau atu, ia auni fata mana tātou o le ua alu ia le sol te ia a fo mai le taimi, ia vai peni la appointment ua le vana sauni mai ai, ia ni te ua misi, ia ma tu faise fetunga inga, ia po le altu langa o le ai ia la appointment o le yaso. Ia mo la tau le o lo whalango mai, e ina manatu o lo o mafuta mai fo inisi o tātou a inga, ia mai, ia malanga whawai taimi, ia oe, ia e pei ona iai, ia le awali, ia le awalofa mai, ia si la tina, si o la tau tina mai Samoa, ia le awali, ia lo o ina i whea.
ia i ngā lue le ngā lue fairing o le mea. Ia i ngā lue ngā whawai taimi, ia i nai Hastings, ia pe ona iai le sunga ia ale fosio, ia ma Siliva o Hastings o ngā lue i la ua, ia ma le sunga ia Federica o taupo le mafuta mai le fai ngā lue ngai ngā lue ngā whawai taimi, ia o lo fatele mai le lua tina, ia whaatawhea, ia mai Samoa mo ulua, ia manuia fo ngā lue ngā lo whingai mo utu. Ia na ngata i lea, nisi fo i uso, ma tuwhawhina lo ngā lue, i ngā lue ngā whawai taimi le motu i saute, i ne le sone, ia mese fo ia le pito lava i lalo, le motu i matu, le motu i saute, i nā e lata lava i tanine lalo, o iai le fale povi nalo, o tele na mafuta mai ei nisi o tātou uso ma tuwhawhina lo ngā lue le taimi. Ia mā lola fo ngā lue le ngata fo i lea to ngā la au i apu, ia o le ala ngā luenga nai o e tau le taimini nei, ngā luenga whawai taimi, ia whaamalo atu nai ele manatu ia wasui fo le tau, a mata fo i ona saul tau malu lu, i New Zealand nei, ia e le fo i langona na ua lavata pena fo i o tau, ia i la fo i e ono e ofu i taimi whapene i o le malu lu, ia ma le timunga, ma le savili. O lea waluas for 50 minute, te aine le tūrasi fu malua tāna tasi, mai atu fo i leo le tātou tau tua i New Zealand nei, ai tu sa atu i Samoa le sunga ia ta Sesalam Sam ia wa fo i le fa wino le tau tua si fonga le lau mua lunga le Facebook mo lunga le tātou YouTube e mese fo i lunga le tātou app. Musika so filoi i lunga fo i la wala o le mafuta mai ai ia na fa manatu per sa nga le mua tātou lunga le wala e o le fa ia vai atu fa fo le ofisa fa sala lau ia pe ia o le su mai ma se fo i la wala lunga sa tu uluti munga le taon le la ia o lo fa malu mai fo le nei taimi. Ya alo le taringa le sua, mau per ki o lau le tio whanongongo le tasi, ona tesi ma le tasi wha mo, le si ufonga le lau moe Wellington, lunga o le app, lunga o le tātou Facebook, ia mesi fo i lunga o le tātou YouTube, le ni taimi. Ia lua me tātou pese le nā pe fia lua mai whaisino wha malustino wha alusi ele whasipo masi ima lena tau sami ana nafi tō nai. With
Mana yes pesa na oh my darling ya na mana fo ilo vili taimi nei ol fa luenga siaki mai po a mai le taning la fa luenga ya po la fa luenga fa u ya po la fo no fo le sta maftanga wa nasa ngalo na avele lunch ya ma e bala yai ya fa malo yai ya wa fo luenga sa fa ngai mai le tau ni la si ba ya mai a fo le aso ya ini sila nei ya fa pe fo yo na le fale le fenga luenga fa be vili le fale asisi va nga le fale ya po a mai le ya uli ya po la fo ye fa tau vanga mata nga TV sa le time ya wa le se fa we ono fa i fa fo ono le pe fa timu fa malu mai ya ina i fa au nga fo le tono le fale yo le vacuum yo le tapena le potu ya va nga mala fa pena au ta ul va nga le au le potu ya ina i fana u ye tau wa fio la tu so i ma sia na i fana vo la lo le lua tolu tau sanga lewa amata ona totolo ya tasi ma fa tau sanga lua lewa amata on totolo vo le ya na fa mana tu pe ya ona ita miti fa pena ia lau tele o ilo ala to pole ya ai na fa mana tu fe mo me fo io palaka i telefoni fa na u ia ola wo ai ngalo ala la ola ye ni te fu tolo atu se si o le fa nau e mese nai pepe te o tolo atu se si o le fa na ona ye le vanga fa pesa ta u a fi ai so fu se tasi o alu toto wa o folele wa o mana palaka le telefoni le si fa nau alu loi o alu le tafao ai ngalon ta pele palaka la telefoni ia tolo atu loa ma le pepe ia ua laki le vavena ilo atu le ainga. Aua tango le pepe volele wa ia mumeo tamaitia la tau tele ilo apo le an. Wa tau tu le ngutu ia ua vavele ilo atu le ainga. Ia tamo mo atu lo ave ese. Ia emanu ea whaina i fo isia alo le totu. Mele non whamanatu atu pele nei taimi. Ia tūlanga e pei ona iai ia palaka. Ia mese la potu o whanau ia tele na whaale ano la tau e tape ese i tūlou. Ia ae olo iai nei whanau witi whapena olo o wheto lofi solo i tonu o whale o tonu o potu. Ni te ua whaina iso i fua o seisi o whanau ia mana i pepe o loo. Wheto lofi solo i tonu aing o tonu o whale. Ia naona i whamanatu le nea uli, ia ai ele manatu ia o mafuta mai le toa tere le tātou wa tunu ule nei taimi, ia ma whaafonga mai, ma mai, ia i le tātou proklame i whaafifianga su i filoi, ia le taimi fwoi nei, tātou whaatalofa mai o tau, ia au whaatalofa atu foi. Whaatalofa atu le whaltua Erika Maoe, ia ala ua i Samoa, ia le whaltua ia Erika Maoe, ia amu ia Erika Maoe. Ia o leo lo whaatimu i Samoa, ia matol te pula. Ia, manuia foi tā whaonga, ia masia singa foi na ia inga Erika, ia olo o whengai Maoe le tina. Ia ina i Samoa le tātou atino, ia amu ia oe ua leilonga se mea tau sami e te tau sami so e te fwile te tango ia le taimi. Ia whatalofa te fwoi le sunga ia fili sau malu, ia mai melepone Australia, whape fwoi le tamaitai politina ia whatawhea pe ato, ia olo mafuta mai fwoi Samoa, ia eisi ana whanau le na malanga mai ngalunga whawai taimi. Ia, whai te whatalofa mai, ia whatalofa mai o le wole taimi o te whatalofa tua ia te utou, ma lo lava le, ono sai mai, mafuta mai tātou whaafiafianga, ia esi watu la le tātou whasalaunga lea, to e watu tātou whasalaunga lea. Ia ona tātou musika aloa lea, e whatalitari ele taimi o le tiute mai le sunga tā sesa mai Samoa, i le i tūlai tasi. Whaftai lava.
O le amo mo ia on o tai al seunga. Ma o fa faftai na i fale punawa. Ai mapua ne ia i nia fane. Ai lafo le taula i malolo. E pei al fitalainga na i le manua le sangalala. O wāua i le manu. E pei al suafo le fanua o tu ia tua. Lea ua mātou whātulau atu ai sa moa. I au atu lulunga mai lava i au tumtum maunga. Se ia pa ia le papa tu loto. I au pa ia fale kalesia. Pa ia fale malo. Fa pea ma malu fale anganu. O na wase liria nei ul fanua see. A wā o lea ua ta oto sa vea si u leo i lea lititai. O na mātou fa pea lea. Tu lou na lava. Whanga mangalo ia so mātou leo. Ai se o mātou alanga ina. Le leo le anganga whaftai. Ma le loto wa malie. A wā le aso. Ma le tae ao na pongi sa ai sa moa. Ai maise le e ka le sia. Katoliko le puleanga sa moa pia. Whapea le whaletua ia atelianga tangi vale. Ma le afine ia silia. Ma inga na lua. Ina ua wha mana waina e le atua ngā luenga le au auna. Le tamā uso tua ngane. Le a fionga i le ti a kono. Reven am tua nai anau. Pa temo si a lau to ole pai. Whawhetai i tamā o le puleanga. A fionga le aki e pikopo ala pati lui matai linga. Pa ia le au os taulanga. A fionga i ti a kono ma o tau whaletua. A fionga i ali felela ma tama i taisa. Sunga le whawhea ngainga ma o tau whaletua. Ai meise le puleanga sa moa pia. Whawhetai i le a fionga i a pate le spa selva. Le os taulanga tausi matanga luenga. A fionga i ti a kono ma o tau whaletua. Ai meise le paia mawalunga o le matanga luenga o puapua ngai fitu o tina paia o Maria i Lalowaya. Whapea fo i le paia mawalunga o le matanga luenga o le tama i tai o le anga alofa i le maunga o waya. Ma le malu paia o le tama i tai o le maunga o kalameli i waya. Whapea i tu a inga ma maftanga ese o le kalesia. Le asa ngalue ai le fionga ti a kono ya Reverend Amitua nai anau pa temo si a lau to le pai o se au na le tua. Whaftai fo i le whaatono ti a kono tu mau al puleanga. Le a fionga ia pa tele e te wati i vui lapa. Le taitai fono ma le lau whapea le vasenga o ti a kono. Whaftai tamai tai saa. Le pulenga ma le vasenga o whaia onga, ai maise le lau mua le kolisi o sangata Maria i vai moso. Whapea alo ma whanau na oa oina le ti a kono, a avea ai ma whaia onga. Whaftai le fionga pate le lui sa nele, le whaatonu ma le pulenga, whapea le au whainga luenga, a le TV upumana, mo fasala launga o toe sauninga o le ti a kono. Whaftai le fionga i kātinali chantiu, le au ostaulanga, susunga i whawhea ngainga mo lātou whaletua, le puleanga Wellington e New Zealand. Ai meise le fionga pātele ma leko tufunga, mo ona toe sauninga uma. Whaftai fo i a fionga, le au ostaulanga ma le kalesia katoliko i wainu o mata. Mo whainga lotu, ai meise le malu o St. Patrick, sa whaona umai sa uninga o le ti a kono. Whaftai sunga i whawhea ngainga mo o tau whaletua, i whata whaitaulanga e fia, e le ngata i New Zealand, maisi atu nuu ai meise o Samoa. Whaftai tamai tai pālemia, na fionga i a fia me mata afa. Pa ia o kāpeneta ma le mamalu o le palemene o Samoa.
Ai maise le minista o le soifua maloloina. Le afionga ia valasi, lo ai pitu whanua to manga ta fito sele. Male matanga luenga o soifua maloloina. Mo le avanoa na ave ai le ti akono i New Zealand, mo ona tonga fitinga. Whaftai ali i matamaitai fo mai. Ai meise lau tau si soifua i Samoa ma New Zealand. A o fea ngai le ti akono ma tonga fitinga o ti ngā i mai o tino. Whaftai a inga uma e whasino le tamā ma le tina le ti akono. Ai meise o a inga uma e whasino i whaletua ia te lianga Tangiwale. O ni paolo mangafa, whapea uo mai masani i le ti akono. O la au tau tapua inga pa ia, ma ngā luenga whale anganga, e ala i tau sanga ma sauni ngā lotu, ai meise le tau singa o tonga fitinga i mai o tino, na whea ngai ma le ti akono. Whapea lo o tau walo lofa, i so o se au wala a o whea ngai o ia, ma ti ngā, se ia o mai lava i ona toe sauninga. E le ai se tau ia i mātou e tau ia ai, lo o tau wanga le lei. Ai mātou te tatalo ma le loto mawalalo, ina ia lo fangia e le atua, lo o tau wanga le lei. E toe whātu tumu atu i ana whaamanu ianga i tele. Whawhetai, so i fua ma i manuia. A ina ngalua ma le whaletua ia a te lianga Tangiwale.
musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Ia ula fatko i le sunga ia au manu Katerina Amosa sina leo. Ia ma ila to umala leo lo mafuta mai le tatu tautua o le neo huli. Ia o le ni nai whaafifianga ia. Ia si vai foi le taimi. Masui foi whaafonga mai le atunu. Joe 10 minuta na tā leo le tasi. Olha o telefone. Uau, o telefone. Olha que bagao aí. Eu seu canal é de acolhão. Eu olha essa água. Sem eu efo. Sem eu efo, vai ngai buka lang ko telefone. Puleão. Oi, nga ka fa se ka se va mo ko ke ngilaong. Ya? O nga ka su se mo ke ngilaong. Yo não que calango yo puleão, até mo se mangor ke ngilaong o efo. Yeah, carry on. Ya? On. Phải carry on. Alô? Sem eu efo. Uau. Olha que lua nga luka lang Le yo la foinga. Nga kwa me no nga faila nga le solo I fampo. Ia na lua tala no le malau ko inga o ke fakan. Wa o fa ya o nga. Makale se ko ko mai lunga me le. Ya la I wa se ko nga ya ko ma. Hello. Ko aku malaya tama. Tama. Tibo ko ma ka mentira. Hello. Alô? Yeah. Hello. Olha ya o nga le ka kala wa mo sa el telefone. Oi, amosa. Oi. Te vale le la ka kala wa. Ya le. O we fa sia onga. Ola ana matua wa ya UEFA. Wa wa solina. Wa onga ya se kama kalunga ola. Palo pa kamala kele ola se no ma fa fa wala ni ko na ver ke ngela. Maliero tingalo makawar ko ingale ola nginya. Ya, o mbawale o kawia, ya leo kama fanya bakwaile kenkikila, wasi o ya min. Oi, hola foi me hola foi lá macacau, me fai mulher nga ba ko kubi o feme que lá no 5. Alô? Oui, que ba ai mo mi sala que la mo mas que família kwai. Oi le que fogo. Amosa. Oi. Alô? Amosa. Oi, oi, amosa. Que vai a kwalo lu ilionga o amosa. Amosa for mai boy amosa. Oi, família. Amosa puleão. Oi, ya carry on. Kwai masusu. Vale, kelima su vale. Alô, se Mosa. Ole lo se le sa ya o lua misa ya. Le ayo su er ko inga o pai loko vale. Mosa. Ya le fa fonga mai oi. Ya. Ole ngolo walo, wefa. O wefa kama tenge wefa. Olha ngolo wali. O peva. Ya le. Vale, a vai peixe pea. Ya fa lo ngo mai ti. Ole ka kala ngo ga o nga. Le listo le a? Ole a o nga. Le a o. Oye, fai mai foi tia, o nga lo walo. Le a o nga lo walo la kama. Kala o ele lo kama. Le a kukuí, ve con que foi. Alô? Alô? O we panel kaukala. Ya we fa, fai ga taulo le sengali. Taulo fa na o pa karia. Ni. I ye mo mau ne me sia mai la ko inga. O pene que bala mai ai. O lo que bala awa ku ngel fa na o wala ku ai endo ku tia mi ele tia. Ese vengi mai no mai ora ko inga. Pero ko se fai ai. Na ku pulo ngol. O Ferkeng. Ai ali que nge kuwa. Ya por feme ali, que quer dizer? Na fai mai ai foi ngia mo que la kula nga mau mas kama le lai. Hello, amosa. Oi. Você vai ngolo wa finge. Io le wa mawa se sa se o kilo le tengo pa sin ko kele. Kilo lo wa finge. Eu kilo liso va seca pa mo bole tama. Ya le me la wa kuma mo se nge wefa. Ya, pa mo bole lama. Ai kuni ba no ke a. Alô? Alô? Olo ingo wefa. Wefa? Ya, wefa nia, se que wefa nia. Ah, o pe ya. No, tengo wefa.
E o mako ui pea lele kua. Nai fa fianga le nei me ole uli na o toe 5 minuti na tale o le tasi ya we fo le manatu ya ua mai a fo i maltatu tautua tu ni sile nei ya ai tali fo le taimi ya ole a tautua mai le sunga ta se salam se mai sa mo ya nei minuti le tu la tasi ya ai mo le atu le nganga fa fa tai tele lava ile pa ia mo lungo le tatu o tunu na tau fo i sa mafuta mai le yaso mai le tu la fitu le tai ona le la se ia pa ia mai nei taimi le tatu o nanga mo le tautua le sifonga le mua tatu wala leo le tatu le tio fa longo leo wa mai alan tautua le tu la tasi le tasi o no tesi ma le tasi fa mo le sifonga le mua Wellington ya e fo manatu sa fa amleina lau fa fo mai ya ala le tautua le sifonga le mua i le tatu wala leo i le nei yaso ele asala fo se faiva ma se mau sa mo ma tu te fa malu watu a fai ua sala le ngana i lunga le ea ia malu ave fale o tau finangalo fa mangalo se ele ula unga le lue e mo le vau ma tau tangata ia sala uta tonu tai pe o la le upo le atinu ai manuia lava fu fango to le ni yaso la to lo fa lo mel tatu wala leo tatu tu felo itai o le tula fitu ia mo la to yo lo mafuta mai pe lunga tatu Facebook mo lunga le YouTube ia fa o pe la mai mo mai ia i le nei taimi se ia pa ele tula tolu leo to taimi nai minute ia ona taliu fo leo le fasalonga tu sa mai ia i le tute le sunga ia ta se salam sam ia le tatu ofisa autu ia i lalo vaia ia pia ia me le taimi ia me le fainga luenga se fonga la mua i Wellington ma tu te fa so i fu atu mo le nei taimi
le talele wala yon tato penei ia sole pongisa o mea umana whaingata o nei ta sanga ua tato waulia mai i nei manui a ua tato maua mai Whanga i pāu, uai loa ai e a tato whana, e sa ili malo na i mātua, e ai le si whopoma le lau mua. Wala lau nei o le whanga i pāu, uai loa ai e a tato whana, e sa ili malo na i mātua, ai le si fofu male la umua Ala tai au le tole nei Wala i ala tato penei Ia sole pongisa O mea umana whaingata O nei ta sanga ua tato waulia mai I nei manui a ua tato maua mai That's how we